pati ayo wao le afia frene. Papa ilo ya teia. O ia le tato peso swan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Olo ya ile nganga le tua ile afia frene. He is here with us tonight. Yes. Hallelujah. Toi pati ayo wao. Patela ya sautola pati. Pati atu ya teia malenganga fafutai da pia frene. Hallelujah. Tapena la fafutai da pia frene lo watu. Mai lava upo le fionga pa ia le atu. I auto fafutai le atu. I auto fafutai le atua I mea umalava. Ona o le fina ngalo leo le atua ia te oto ia ke riso Yesu. Whawhitai le atua o iai se ainga o e fia ai. Whawhitai o iai se ainga o le atua ta mama tinama whanau. Whawhitai whanau o iai ni matua o se ainga e te fia iai. Whawhetai le ka le sia le atua o lo iai se aingo le atua tātou te fia. O tātou o le aingo le atua. O tātou o le aingo le atua. Whai mai le tala le tuspaia e ui tātou I whawhita uli. E ui whaingatā. E ui le sowa. Ai le mawhai o nā le sea le alofa o le atua ia te. God never leave you nor forsake you. We go through difficulties, but God never leave you nor forsake us. He always be with us. Pati o au ile atua le lea. O ia na te labe a ia te oe. O ia na te pui ia te oe. O ia na te labe a ia I tātou I mea lea ngau. Whawhetai leo lau loto I le atua le ni a fiafi. Toi ave ia se pati tele ia te ia. Whawhetai wa iai oi to tono le aingo le atua. Whawhetai wa iai se ainga tātou te oli ma fia iai. I le atua lo tātou tamā. Hallelujah. Sauni iai lau whawhetai lo atua I le atua. Whawhetai. Ufitia uneyeleli. Waiai le mea o te moiai. O mea ai wai whai mai. O se mai se ai
Give him a big clap offering tonight. Whawhetailo na lelei. Whawhetailo whamaoni tama. O mātou ala langa fia fia I lea fia whirinei. O mātou whawhetaia oi mera lei wai whaia. Na soifua mo na mātou ola. Whawhetaia te le tu ua I mātou e te le tu la fōina. Whawhetai o iai se ainga mātou te au au na mangalulu e ai. Le ainga oe lo mātou atua. O lau e kale sia lea. O le ainga lau a fio. Wa mātou vivi ma whamanua tuai ate oe. Toi pati pati ai o mātou lima. Pātela pesa mi inga le atua. We thank you, Father. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. Sauni le te vivi I le atua I le afia frene. Hallelujah. Mai o le whaia le vi inga mataulanga. O le ava lea I le atua. Hallelujah. Toi ave se pati tele le atua I le afia frene. Au iai le oli oli o le atua I lo lotu. Hallelujah. Toi ave se pati tele le atua. Hallelujah. Paila ia nesse tangata. O te rei roa por ai me le sampai. I don't know what you get to do. I get to praise the Lord. Hallelujah. I don't know what you get to do. I get to praise the Lord. I don't know what you get to do. I get to praise the Lord. Hallelujah. 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 I don't know what you get to do. I get to praise the Lord. I don't know what you get to do. I get to praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, I'm gonna give the Lord
Fa'ane ene e atu oi i ate. Tala lo atu oi i lo atu. Fai lo atu i ate ia lo no tau tia ma lo na sisi. Hawa e tau o ie lau fai wa uma. E to atu tuli vai uma i ate. E i fo mea uma na ia whaia. I ate ia ua o ia o lea tua soifu. Fa'ane ene e atu oi i ate ia i lea fia. O ia o lo atu. O ia o lo tato atu. O ia o lea li i o le whaava. O lea li i o le file mu. Fa'ane ene e atu oi i ate. He is our Father. He is our loving Father. He is our faithful Father. Continue to worship Him. He bowed down before Him. We adore Him. For He is alone. He is alone. He is worthy. He is worthy to be praised. He is our only one Father. He is our only one King. Worship Him. For He alone is worthy. And He is worthy to be praised. Fa'ane atu oi ate. Tala no atu oi ate. O ia o lota. Sa atu iai no lota ni ia fiafi. Hallelujah. Yes, Father. We are here to worship. We are here to glorify your name. We live to praise you. We live to worship you. There is no other God like you. Epa ia oele tu. He mamaru oe tana. Oe lako lo mato watu. Oe olo mato. Oe olo mato tamai Father. Ele hai seisi tu sama oe. Oe olo mato wali. We worship you. We worship you. We worship you. In your presence, I am complete. As I worship at your feet.
Ma o le whapapa, o le ali o le while e ifo i ate o e mea umana e whai. E tau tau o e lau whai wa uma, a wai pa ia o e lo mato watua. E le ai se ise e tutu sama o e lau lo mato watua. Ma mato au whatasi le a fia whilene i male au pai. Toi ina e lua si fulu ma le wha, whatasi ai ma mea o le wha. Me ua lafo lato pale ma lato whape atu i laua fia. E tatau lava ia te oe le viinga. 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 E tatau lava ia te oe le wha manu ma le whaneta. E tatau ia te oe le viinga. E tatau lava ia te oe. Ua matou ifo, ua matou totu toli. Ua matou whapau ufau atu yo luma. Ua matou abatu le tau langa. I le ava ma le mingau e tatau ai ia te oe. Awa e paia, e paia, e paia oe. E paia oe e tua.
mātou pepese wa mātou alalanga whiawhia. Whafoi le viinga ia te oe lo mātou atua lelei. Awale mele ane e whai ai mātou ia maua lunga I so viinga. Wa mātou pepese wa mātou sisiva. Wa mātou alalanga whiawhia ia te oe. Awa oe ole papa lo mātou ola tanga. Ola mātou olo maua lunga. Ola mātou atua malosi. Ola tamae whawabau. Ole tatau iai le viinga. Ole tatau iai le whamanuma le whanetanga. Ia la ei oe. Ia pale oe. Ia fio
matou lotu. Ia vi ia oelo matou lotu. Fa manuina lo suafa e fa baba. Pati pati o matou lima. Ma tele peso bi inga le tu. Matou sauni matou te bala au I le mamalu. E pe ona e fai loa. La matou tatalo ai le mamalu o lo fa penona fatali tali ai matou. O lo le fina ngalo ina ia fai a suinga le lei. Ine na lo langi e a mata mai la watu nuna e fai loa iai. Se yo so se tulu inga le nei la lo langi. O matou wala awa ia te oi le a fiafil nei. Matou te siti ai lau au fai ngaluenga. Nei a fiafi, kalesia. Tatalo lo oi le mamalu fa penona fai loa. Whangangana oe le atua I le a fiafil nei. Whangangana oe a watu ia upu e te tala noa atua ia te ia. Tala noa atu ia te ia le ngangana ese. Le mamalu e peona fai loa le atato wala. Au ia I le fatua tua. E ia I le aso e ta pena ia le atua. Ia I le aso e fia mai ai o ia e fai a swinga le lei le lalulangi. Na te fai a se fau lau langa tele. Na te fau ngā ina aina na e kalesia. Fau ngā ina aina na fai ngaluenga. E fai ma fina ngalo, e fai ma limo lana ngaluenga. E fai loa le malama lama lea. Sai a fasu sulu le malama lama. Ta talo oe ia te ia le ngangana ese I le afiafi nei. E ke le masa ta kolosi ke ni andolo moha. Ta tai koto I e ke ni anai kolosi ala maha. No kotoka I e kurini ala sai ke tai kotoa. E ke le andolo mosa ke tai olosi ana hai. No katai o kolosi ke na andolo moha se ke ni ano. E katai kolosi ala tai olo maha ke ni ano. E kai o kolosi ke ni andolo moha sia. E ke ne kai o kolosi ke ni ando. O kolosi ke ni anda I ke tai olo masia. E kai suriato e kanoye. Se naya siriando. Se sukala sayo kurisia. E kala skini anda sokoye mama. Oh, da mama hangolo ko. Rosia. Tia la na apostolo per tua. Come ti fa la we kalesia wao. Tia yo mina male no fa. Ma toka siti ai la tau. La tau lo fa penona tata ia la malwenga. Mai lo le pato le fa lingua le malama. Tau mai la tau ia la fa uma. Fa me alo fai dai la tau. E fai ma moli mau. E fai mau au. Fa penona fai lo fina malo. Sai a so solo le malama o e che riso. Sai a fa malama ai le pogisa. E fa penona tali tonu tamata uma. O vai la mole tua soi tua. Fao mala o fai calwe. Poi se fao la matale. A penona ma o numa le si. Ni ina o. A to pena iai. A to pata ni tali iai. A wawa mato inoa. Wala talata lo toa fia mai keriso. E si tia la we palesia. Sauniga o tamata. La pena I mato.
mātou atua. E lo fia ele lalo langi. Sua toi le malama lama na ufia. Sui nai le soi fua mo le ola. E wha moe moe atu le tangata i ate oi le nei. Mātou manau i ate oi e wha tumawina lo mamalu le ala mātou atua. Le ngata lo e ka le sia. Oi lato mo e wha tua matali tonu i ate oi. Ina walato vava i atu i ate oi le atua le le. Au whātaitali atu loa fio mai. O le mātou pati whawtaile ate o ele le tuas. Whamanui nai lo swaf. E se o whawavau e whawavau lama. A lang whatasi whanau le tua. Amen. Ia, lala mi lalu whawtai. O e lau tusi a ma wat whamalo si me taimile nei o tātou taulanga. O le telo taimi e e fisilingi ai le taulanga ma le fua e le atua. Le upo le atua e le liliu e le suia fo. Whamai fo le upo le atua e au inatu le mea finangalo ai le atua e le foifua mai fo. E fo le nei tuaso e le foifua mai le upo le atua. Ai ono le teimi al tātou taulanga ma le fua e. Te la nisi o lo whapea on le manuia. Nisi manuia o nisi o lo tu fasili. There's a lot of time when we come to offering and tithing. There's a lot of people that try and reason things with the Word of God. They try and reason according to what they know and what they think about giving. But giving is just in the heart of God, because our God is a giving God. And when God gives, He gives it all. And a lot of time we just make our assumption of things. But let me tell you, with God's word, it never changes. God's word remains the same, because when He promises, He will always fulfill it. Melalia, ile tusila Timoteo, if you have your Bible with you, I'll just a few words to encourage you about your giving. This is not about giving to the church, it's about obeying what the word of God says. Ile tusia Timoteo mta po e ono alona tusilu ai fapea. Fai po e ono malifitu ale amio tua maliloto malie ole oloa tele lavalea. A wata to tele au mai lava se me tasi le lalolangi. O mauti no foi. Tato tele mafai. O nave ese o se me tasi. See, for we brought nothing into this world. Now, godliness with contentment is great gain. But in verse 7 it says, for we put nothing into this world. And it's certain we can carry nothing out of this world. It's wonderful what the Word of God says, because it's so true. You came with nothing into this world. But there's something that is happening around us. We work so hard about everything. And then when we leave this earth, we just live with nothing and left everything. It's just a quick reminder, as you live, as you walk around, make sure that you live according to the Word of God. Because what you're waiting for and what you're after, it's temporarily. Because you're not going to take anything with you. Your house, your car, your nice clothes, your kids, your husband or wife, the people that you love, you're not going to take them with you. You're just by yourself. It's just you. And it's eye-opening to us all. Because when we remember what God has said in His Word, we came with nothing. But we're working so hard for everything. But when we're going to live, we're going to lift everything. And you're going to go alone. So you will say to me, Pastor, so what can I do now? It's simple. The words of Jesus says in Matthew 6:33, it says, seek ye first
the kingdom of God and his righteousness. And everything will be added to you. Not just finance or money, your health, the loved ones, the joy, the peace of God, unity. Everything will be added to you when you do according to the principle of the Word of God. How can we do that? Get to know the Word of God. Get to know the one that provides for us. Sometimes when we think about the treasure, prosperity, we always think about money. No, we have to think about our life. Because life cannot really be bought with money or possessions. But with that life, it's a gift from God. And what you do with that life is your gift back to him. And when you understand about the Word of God, and I remember an old guy in the Old Testament, his name is Job. If you read the scripture, it says that he lost everything. His possessions, his house, his farm, the people that around him was so negative about the situation. But this is what he said. I came with nothing. I'm going back with nothing. And do you know what the Bible says? Job never sinned before God. Because sometimes our possession and what we gain is what become first in our lives, but not God. Everything has to be God. Because you're from God. And one day you're going to face God. And you leave everything here on earth. To enjoy life is to know who God is. And whatever you do, remember, you're not going to take anything with you when you go. You just go alone. But it says here, Aleamio tua. Can we have that verse again? Aleamio tua, 2 Timothy chapter 6, verse 6 says, Aleamio tua maleloto mali, ole oloatele lavalea. Now, godliness with contentment, it's the best thing to gain. Because we gain nothing. Because we came with nothing. And you're going back with nothing. Amen? Just to remind you that you're here. You're just transit. You're not here forever. Learn about who has the potential and the power to give us peace, joy, love. And as we give to God, He's not going to owe anything. We owe a lot because we owe a debt that we cannot pay. And He paid a debt that He didn't owe. And we have to remind ourselves that. Whatever you do, as we come together, let's embrace one another, knowing that we're here because of the grace of God. And whatever we do, it's only for the name of our Lord Jesus Christ. So whatever you do tonight, what the rest of your life, you're not just giving because you're coming to church. Just have an attitude of being thankfulness. Enjoy life. Because there's somebody in the hospital that is fighting for their lives. But be grateful. You have the life. You have people around you that love you. People that will encourage you. People that will help us grow in God. May God bless you. As you give to God, He sees your heart. Whatever is in your heart, He sees that. And when you do it according to the Word of God, it says, seek ye first, and then everything will be added. Whatever we're lack from, Jesus says, if you seek me, I will add that to your life. If you're short of money, seek God. He will bless you. If you're lack of friends, seek God, and God will bring godly people around you.
if you lack of love, seek the kingdom of God. Because our God is the greatest love that there is. May God bless you. Just be reminded that we all came with nothing. We're going back with nothing. Because our God is our source, our hope, and the one that we stand on. And may God bless you. To vatasio ave se patemi ele tua, famiglia le tua ya tua, foi ela fora. Amen. Hallelujah. Tato ua mai se Sauniga o le whamantunga. Taira lo fo le li ua sa valia al masina lona limo le neto sa tato iai pe le whainga mlanga le neto sanga ale alofo le atua ele mavae mo i tatou i lava tatou jau i whaingita whita auri e na te le tu lafo ina i tatou sostai. Hallelujah. Ao tatou savalia pea le soifuanga nei e le tu mau ai ei se mea sili ona e manatu matatau ona e whaia ma e tapenaina ao e soifua ma tatou wola i le lalolangi nei. O lau tapenaina lava o e lava. The most important thing we have to do in this world is to prepare ourselves for eternity. E moni lava tātou te tāpena lea mea. Ai au lava
ona yai se tai me ta pena I pea oe. A wai tele loa ma o lo. E tai me o mai ai le valau. Ao ta pena. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Au te mana o tifi wha malosi a te oe a tātou te li ina le tino. Ke riso le ne fiafi. Olo maua le tusi. Ioane, tau pe ono whai upo e lua se fulu ma le wha. A tolu se fulu ma le valu. Hallelujah. Ioane, tau pe ono whai upo tolu se fulu ma le valu, tolu se fulu ma le iwa, wha se fulu. E leino a mata mai le tolu se fulu ma le fitu. O I lato uma, wa fo ina mai, ia te au le tamaa. E o mai I lato ia te au. O ia fo ia sau ia te au. O tele tu ia lava I fafo. Awa o tele ia luifo mai le langi. E whailo lava loto. A o le fina ngalo. O le na uina mai au. Tau sun maleiwa. O le nei fo I le fina ngalo le tamaa. O le wa uina mai au. Ia le mau lava se tasi na I fo ina mai ia te au. A ia o toe whaatuina o ia I le aso ngā taanga. Ai pui whaase furu. O le nei fo I le fina ngalo, o le wa awina mai au. Ia maua le ola e whaavavau. E I latou umau, o e whaatuatua ia te ia. O te toe whaatuina fo I latou I le aso ngā taanga. Hallelujah. E tolu anai mea o te fia tala noa tuai. A tau te li te ria ina. Tino mali toto Yesu Kirisu. Mea mua. Wa mai o te le I sau e whailu lava loto. A le fina ngalo o le wa awina mai au. O te le I sau e whailu lava loto. A le fina ngalo o le wa awina mai au. Na fio mai Yesu o ia o le tangata. Se lau pasene le tu tangata, se lau pasene le tu atua. E iai fo ia na langona. E iai fo na manatu. E iai fo lo na loto, e iai fo lo na fina ngalo. Ai fai maila na saunanga. O te le isau e fai lo lava loto. Ai au fai na fina ngalo. O le na wina mai au. O le vesidi, o le ale fina ngalo. O le na wina mai o ia. Ia o ai lunga o le sa tauro. Ia o lava I lunga o le sa tauro. A tono e wha pe mai nisu. O la ua ia ta tau. E whai ei lo loto. A tono fo I ua. Tātou whaalongo so I lea upo lea ia te tau. Ai whai mai lea fio ngā lea tu. O lea whai muli mai a tau. Tala lea Yesu. Deny yourself and follow me. Lona winga. E lea isa ia te tau. Hallelujah. Melona lua. Awa nei mau lava se tasi. Wa ia foa I mai ia te au. A ia tō whatuina o ia I le aso ngā taanga. Wha mai awa nei mau. Awa nei mau le whaole tanga na tāpina ina Yesu Kirisu. E le whina ngaro le atua e mai mau tangata. I se oli. Aisea, o le whina ngalo le atua I e salamo tangata uma. E ala I le taulanga na osia. E lo nalo pele Yesu Kirisu. Awa nei mai mau ngalo. Whatalo whale tangata I le tangata wai.
Awana i mai mau le maliu Yesu Keriso. Awana i mai mau le maliu Yesu Keriso. Haleluya. Lona tolu. O ila tau na wa ai le atali. Ma fatu atua ya te ia. O ila tau na latou wa ai itinga. O ila tau na latou wa ai i le matautia o le sala na fatino ina. O ila tau na latou wa ai i lona i tu. Ma le pale tui tui na o omi i lona au. E le whaingofi. E le whaingofi. Ai te tau na e whawhitai. Ua amoina e le ali le sa tauro sa te tau o na tātou amoina. E te tau na e whawhitai ma whamanu i le tua. Na ia tau aveina ti ngā sa te tau o na tātou tau aveina. Hallelujah. E ala le nā le whamana tupea ma whamana tupea ia te oe. Le nei Sauniga. Ia so sa te itasi. E whamana tua tupea ia te oe. Sa te tau na e amoina le sa tau. Sa te tau na tātou amoina. Ai wo ia tu uolo na mamalu i le la. Ai a fio mai. Sei toi whafo i atu le tangata. Ia toi whafo linga le tangata. I le atua. He left his throne in heaven. Came down. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ai sauni e talia le tino mo le toto Yesu Keriso. Ia e langona ina. Langona sa ia te ia mo le sa tau. Ai tau o ina ne fa tali le se tatu talia fa tasi. Hallelujah. Thank you, Jesus.
tuma mawhai ai. A tātou te le italia ina le tino ma le toto le. Aua ne ima mai mau. Aua ne ima mau. Le whao la tanga. Na tāpina ina mai ai. E lo tātou o tua. Se ia tātou toi fui atu. I le na whaia i tātou. Thank you, Lord. Whawhtei tele la horo mātou. Mātou taua au ina le tino ma le toto. O le whaatusa. O lo maliu i le sātou. Na tawhe mai le toto. Malingi mai le toto. Na tu ia lo i tu i le tau. O omi le pale i lo wao. Sasa i atu. Ai te le i whawhiti. A wasa e manatu pia. Ma e manatu. Ina i awane i mau si tangata. Awane i mau seisi. Awane i mau i mato. I le lalolangi. A ia whao ngaina. Ma mātou tali tonu ma whātua tua pēr. A o mātou savalia le nei. A wā o mātou i loa. E le so mātou no o moni le rei. E le so mātou no o moni le nei. A wā vea le nei lalolangi. Ma wala e tāpena ina i le mātou malanga. I le langi. Whawhitai Jesu Keriso. I le taulanga na eusi. A sauni mātou te talia. I le suafa o Jesu. Tātou talia. A velo lau whawhitai. Lau whawhitai ate. Whawhitai atu ate. A wā sā te tau ona tātou wa moina. Le sā tauru a wa moina. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whawhitai tele lo mātou. Taulanga nei. Taulanga nei. For your
Tap in a little. Just get your heart ready for the Word of God. Nothing will ever take the place of the Word of God, because the Word of God remains the same. Because our God never changes. He remains the same yesterday, today, and forevermore. He's still a faithful God, a wonderful God, mighty Father, and a good Daddy. As we get our hearts prepared from last week, we still continue with some messages that are to be continued on today. And Lloyd will be preaching tonight, just to continue from the Mother's Day last week. And Sister Toby will interpret for her as well. And never know if I won't touch him after tonight. Avec my letter, if I'm there on a Fatanuina, never know ya. At a penalty, I Elohim, for the 2 Fitawi, a Molly Mayele Upole tour, in the eye of Filangalo Malot. Fatapenalo, just get your heart ready. Let the Spirit of God just work in each and every one of us, so that we can hear the Word of God and be a good nourishment to our souls, our minds, and our spirit. Thank you, Father. Draw me close to you. Yes, Father, we thank you. Never let me go. Yes, Jesus, we ask of you. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Just to feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Reach out to him. Hallelujah. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. Help me know you are me. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all Help me know you are Tailo mato tua, wana o oe lava mato te moombia. Whawhetai lo wanganga pa ia, e soasoani mai ai mato. Whaahuu le tua lau upo, whaahuu mahaua, e mahalava au lo finangalo e nei afiafi. Whaahuu le whaalongo, o lo nuu le nei afiafi tama. We thank you, Father, for your word. You are all we ever need. And I thank you, God, for utterance, for unction. Thank
thank you for the Holy Spirit and your mighty anointing on us tonight. In the name of Jesus we pray, and everyone shout, Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. God loves you. We need to get that as a revelation. Esele lofa na wale tua ya itato o oe mahau o le sitiseni o le langi. Amen. Amen. Ia neia fiafi fata lofa atu sunga taitai sunga sui taitai sunga ia li ifaife au to ina mfale tua o le mamalo o tatou e kalesia i ona vaenga ese ta lofa lava fata lofa fapitoa atu foi i le mamalu o e lo mawhaina fatasi mai mai tatou nei afiafi i lunga o a upenga te whailangi. Whaftai foi le sunga le taitai mo le avanoa e toi whaau wai le whafonga ino le fionga le tua mo tina umalava ia e mai se fo i tatou. Talofa lava, amen. Talofa and warm greetings to our senior pastor, associate pastors, elders and all your good ladies, deacons, our precious elderly, or our golden generation, young adults and youth, our children and friends. We are blessed by your presence, amen. Special greetings to all our viewers watching this live stream. Talofa lava and kia ora. Amen. Ia ole au tu ole wina le nei tau sanga. Pei lava ona iai fo lato au tu i le asalente anei. Tali tonu e te angai i lunga. Our theme this year is Believe to Go Higher. Ole mau a Filipi e tolu fai posful fa tu sia Paulo. O te tau sisi atu i le whailonga. Na maua hai le taui. O te tau sisi atu i le whailonga. Ia maua hai le taui na wala au wina au. Mailunga e le atua i a keriso Yesu. Philippians 3:14 says, I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. The NLT version says, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Amen. O loo whaatusa e paulo leo langa kerisiano nei o se tamo enga. Whamai le whai upas full tolu. Le au soe o te le manatu ua o maua a o le mea tasi o te whaia o te whaa ngalo I mea watua nai o te momoe puno wa I foi I mea o lumanai. Paul makes an analogy where he describes the Christian life as someone running a race. In verse 13 he says, I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Amen. Amen. A tātou mawhawhaulo loto lai tu singa ia Paulo. O lo o whaasino pe tala noa mai o ia e winga I le malo le atua. When we ponder on Paul's writing, he is making reference to the kingdom of God. O le wala au mai lunga. Whamai o le wala au mai lunga. E whaasino I le wala au a le tupu sili. O loo wala au mai le atua I tangata umalava. Ia talia le whaolatanga ia Yesu. Ia ola whapa ia ina. Ma ia tātou whaia ngā luenga le lei. Whamaina Sauniga na mua. E le atua mo I tātou. Ia tātou whaia. The high calling refers to his salvation call, that people will repent of their sin and turn to Jesus. It's a call to live holy and a call to do what God has prepared in advance for us to do. Ephesians 2 verse 10 says, For we are God's handiwork, masterpiece, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Amen. Ia tātou whaia ngā luenga le lei uma.
Na saunia ele tua ana mua mo I tātou te whaia. Amene. Ola na winga tau tele I whanau mai. Ai wa umanga advance. Ma fua ele tua. Nga luenga le lei e whai oe e whai au. Amene. Amen. Whamai ole melo na lua e whapea. Ole tamo enga lea. E tala noa mai Paulo. O lo o langa lea. E te olai I le lalo langi le nei. O lau a mio. O lau tautala. O au mea e whai. E ta tau lava o nā tangia ai. O oe o le whawhine o le atua. O oe o le sitiseni o le mālo le atua. The race Paul alludes to here refers to how we live here on earth. Our attitudes, our words, our life, and our service to God should reflect the truth that we are citizens of the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Lona tolu fa mai o tala noa Paulo I le taui. E tātou I loa fo'i, mai le tuspa ia, e maua fo'i a tātou taui mai lunga. Mo a tātou ngā luenga, ma a tātou a mio. Paul talks about a heavenly prize and rewards that we receive in God's kingdom. Amen. God is a great paymaster. Ele whaia o ngā luenga e whapele se taui. Whai mai le tuspa ia, e ai taui o saunia e le tua mo I tātou. God is a good employer, paymaster. There are rewards set out in heaven for all his believers, for his children, for his sons and daughters to receive. And we must keep that, a kingdom mindset. You're not just flowing through life. You're not just existing in this life. There is a purpose for you to do while you're here on earth. You're a daughter and a son of the most great God, high God. Amen? And there is a reward waiting for you up in heaven. Amen. Amen. That's what the Bible says. O lona winga, o lo tala no Paulo, I le wala au, I le mālo le atua. O le o langa I te tau, o na soifua ai le tangata sitiseni, o le mālo le atua. Ma le taui, e maua, e le tangata mai le atua, malona mālo. So in summary, Paul is talking about a kingdom call, kingdom living here on earth, and kingdom rewards. That's right. Okay. O le vaenga mua lai fia tala no ai. E whaapea, o le wala au mai lunga, kingdom calling. O lo wala au le atua, ia ta lia e ta ngata uma, le whaolatanga, iai loa o ia, iai loa le whaolatanga o saunia, e ala ia keriso Yesu. Iai loa e iai tātou o tātou o au ona, e tatau o na whaia lona finangalo. The high calling, that is number one, is God calling us to Him, to know Him, to a relationship with Him, and then for us to serve in the kingdom. E iai le wala au whala ua I tele, a le atua mo I tātou. There is a general calling. E iai fo ilana wala au whapitoa lava, a specific calling mo I tātou ta itasi. God has a general calling for us, for all of us, as He has a specific calling for each of us individually. O lana wala au whala ua I tele, the general calling, e maua lele maa reko is fulu ono sul lima, ia mai ua fo il maa tai o lus fulu valu. Fa mai ua whetalai atu fo o ia ia ilato, o atu ia I le lalo langi uma, matala I atu le tala le lei I tangata uma lava. E muli atu fo I nei whaailonga I e whaatuatua. E tutuli e ilato te moni lo uingoa. E tau tala I lato I ngangana fou. E whetangofi lato I le ai lea whaina ingata, pe inu se me o ona e lea whaina lato, e whae o lato lima I lungo e mamai, ma wha malolo ina I lato. Amen. The general calling for all believers is to go into all the world and preach the gospel to all creation. Verse 17 says, "And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will not be harmed if they picked up snakes or drink anything poisonous. They shall lay hands on the sick and they shall be healed."
Ole vala au whaalawa I tele na. That is the general calling, is the great commission to the body of Christ, to all believers, to go. Ole mission for nalta to ecclesia, to go. Amen. Yes, amen. Ole vala au whapitoa la, or the specific calling, e iai tangata ua vala au I le au nanga, e ave mataitai. O au nanga e lima, le tau mai le Efeso 4, le fivefold ministry. Fa mai ua ia tō fia nisi e ave ma apostolo, o perofeta, o evangelia, o whaife au, ia ma whaiaonga. Ia ma e le ngatele na, ai fo I latou, ua vala au lia, I au nanga fesosoani, le tala no mai le Romans fululua, the ministry of helps. Ma ole category la pal vaenga lea e ai malava pe au fia mai lava au nanga malava I te tonu ole ecclesia te pe ti a kono te pe la to e mai fa matango fia le fale po I la to e mai ka muta fa matango fia le malu ole tua po I la to e mai te wina le fale po I la to e mai sosoani le ka paka o lo o iai lava to mai, o lo o iai lava le vala aua le atua whapitoa mo I tātou. A whamaone fo I la iai, ia whapena fo I ona si mai mwha o popo le atua le isi mea, ma le isi mea au nai. Amen. Amen. Specific calling is where God calls us individually to serve. Perhaps it's in the fivefold ministry, Ephesians 4, as in leaders, as in leadership roles, apostle, prophets, evangelists, pastors and teachers, or in the ministry of helps, which includes every other ministry or whatever service you do in the church. Amen. Amen. Vaenga mua la na o le vala au mai longa. The master is calling. The king of the universe is calling. O le vala au ia te oe. Ele tala Kenneth Hagin sa whapea mai. Na wheta laile ngango le tua ia te ia whapea. Some of my servants, they live and they die, and they never enter the first phase of their ministry. For mai ia le tua le ngango le tua wheta lai ia Kenneth Hagin. E ia au auna. So I fua mai, ma toi mali liu, e le I ho o lava lato. I le vaenga mua lava o le lato ngaluenga au ona ia te au. I say, mea, what a shame if we stand before God and we have only fulfilled 40% of the call and the purpose He had for us, and the other 60% we did not attain or we did not accomplish. Se me whanau noa pe whapena I te tūlu mo le tua pe au na le lei. E nā fast full pasene. O lau au nanga le vai lau me o mai ana o fuafuaina mo oi te whaia. E nā fast full pasene le na e whatinoina. Ale si onas full pasene le ai. You know, kako mafo whaura loto iai mea ia. Amen. Amen. Okay, move on. So, o le vahenga lo na lua la lea o lau tamo enga. O lo soifuanga lea, o lo e o lai. O oe lea, o ta ua, o le sitiseni, o le mahalo lea tua. Sa tatu tala noa I ta iala, e mahalosi ai lo o langa, vai aso lente e nei. O lau taimi e wha lo ai lo a lofa I lea tua. O lau taimi e te tatalo ai. O lau taimi e te whaitau ai le upo lea tua. Ma e mafofau iai. O le tangata e mafofau le upo lea tua. O le tangata poto le nā. Elena o saula wal upo me lista linga e sei fafo lisputa linga. Le ai. E ke whaitau le upo lea tua. Kangaka poko e mafofau iai. O na avifolo le upo lea tua e pe se wha ata. O na e vai ai lea. Mai wha pea o. E le mele o le o whai au. Kau la o nga chef le mea lea. Kau o nga sui le mea lea. Yeah. O upu na le tua. O mea ia. O lau tapua inga. O lau worship. O lau tatalo. O lau savali le nganga. O lau whaalango lango le nganga pa ia te ina oi. O lau. Yeah. O lau. Mwhate. Te le whaalango lango I lau poto ma lau atamai. Otherwise, o fia poko kako.
Ai whapena ona e te talo me ana pongi o leo langa le nai tauna o lai. Amen. Second part is kingdom living, doing life as a citizen of the kingdom of God. So how do I go higher? Last Sunday, we talked about the pillars or principles that will strengthen our walk with God. To love God with all your being, spending time in God's presence, feed and meditate on the word, surrender or acting on the word, worship, prayer, walking in the spirit, fasting, and so forth. O le Samuel malo le tua, e tu mau ma feso tai pea I lona matai. O le tupu o le malo. Whamaila Ioanes fulu lima, I le whetalainga Iesu le upo e lima, o ha o nei o le vine, o la o tō, o le tu mau ia te au, ma hau ia te ia, e fua tele mai, a wā e le mawhai e o tō se mea e tasi, pe a au le iai. Amen. Amen. Kingdom citizens always stay connected to the King. John 15 talks about the analogy of the vine and the branches. No branch can have life or even bear fruit by itself. Yeah. It must be connected to the vine or it will wither and die. The vine is Jesus and we are the branches. Amen. John 15 verse 5 says, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Amen. Tō te le mawhaia se mea, e au no maau. Lai me te le tango I tablet tangata nei utalane me whai atu iai, hey, stay connected. Stay connected. Amen. Me te whai iai, hey, don't disconnect. Nā, tū mau. Au eke se e ese. Au eke fuli tua mai le vine. Apa u ese le la mai le vine. Whape nā o nā. Le umia ewa e tua mango. Wai umia wa ia tunga. Ui toia o le au mai e ave tongi le afi o le au ngā. So you are a branch of the vine. You connect. You abide in Jesus, and you will receive life, rivers of life flowing out of you. Amen. You won't dry up. You will receive life from Jesus. Amen. Fa mai tafe mai te tonu ia te outou. Ta whenga o vai o le ola. Life in Christ is life. Life. Everlasting life. Life, joy, peace, fruit of the Spirit. Okay, o melo na lua. Whataitai ona e tala noa I le alii I so se taimi o lo waso. E te mana tua I pea lo nā lofa mo oe. Ma o ia tia e ai se lua tala noanga sili ona mawhana. Whamaita mā Lord Smith Wigglesworth. E le sili atu lawa le tolusu lima taimi o te tatalo ai. Ai le I uma le tolus fulmi nute ai o to tala noa fo I le alii. Number 2 says, practice his presence. Just talk to him throughout your day as if he is there, because he is. Smith Wigglesworth said, I never pray more than 30 minutes, but I never go 30 minutes without praying. Amen. Practice his presence. Olona winga e ave lau ta avale a lai te whataitai ilona mamalu le iai ma oe. It's tala noa ia te ia. Thank you, Lord. Braseto orogota amakayo. Rumonza la mate te ye. What are you doing? You're practicing his presence. Lalo men I find la te whataitai ilona presence. Oh, I love you, Father. Oh, I love you, Jesus. Yeah. Oh, Lord. Le saule me le. There's a whalave love from Samoa. Le tua. I'm not going to worry. I'm not going to call the finance. I'm going to look to you. I'm going to look to you, Jesus. Whailola imo scripture. My God,
you will supply all my needs according to your riches in Christ Jesus. Amen. Thank you, Lord, you will make a way. Doubt, get out of my mind. Worry, get out of my mind. Fear, get out of my mind. Ele pule oia te au. Amen. O te vava ai le awala, le awhaia le tua mo au. That's how you live life. We practice. We practice life. Sa isi uso na masa na sau mano no fo pe as malanga mai nei. Ia te whalungo longo lava. E sau ia i tā lava na mea I lunga lang computer. Oh, I love you, Jesus. Oh, I love you, Lord. Ia whapea mai. Ia tau matamata All Blacks. Leta alo All Blacks. Ia na maole matamata. Matamata le umi lava e mai. Yes, sir. I'll go right now. Ia, I say o lai pe o fetu le nganga pa ia, ta pele All Blacks na malakapi, ai alu te talo. Il tangata lai mo o miha le te talo, I tauna utali, il tangata lea, I need you to go and intercede. Amen. We practice His presence every day. And the more you get used to that, the more you will feel Him. You will know He's closer and closer. O mafuta to valalata le lua mafutanga. I try that too. Tatala noa ia te ia. Mea umalave fai fulu o ipu. I thank you, Lord. Yeah, I'm a child of a king. I'm a citizen of heaven. We connect to our master. We don't disconnect. Amen. It's not until prayer in the evening or prayer in the morning that we connect. No, we stay connected all the time. Amen. Yeah. And those that know their God shall grow strong and do great exploits. Amen. Lato e lolo lato watua e whaamalo sia I lato. Malato whaia me te tele. E me te tele lai mana ole tua te whaia. Ai langa ngai ke leo whalakalaka. E ke leo manga oi kei loa o ia I le level lai mana oi te luatu ai. You know, I come to think, Fapea, I believe there is a place that God wants me to get into. Amen. So that destiny, plan, but sadly, I'm not in that place. Amen. Have you ever thought like that? Fapea, e ele fa mo le tua moao. E me te tele mana o le tua ia te au fai. Ke reach ai tangata I matwhainga luenga. Ai o te le o skepu mo o laa. Inga ia ka penga lo tangata, ia toa lo uloto, ia oiloa le upu, ia malosi lo tangata, ina ia whapena, ona o tū mai whamelengang pa ia, whain melea, alawa e ku aku whai. Ale whape mailengang pa ia, whain melea, but you're too scared because you haven't spent the time in the Word and in the presence of the Holy Ghost. Amen. Amen. Hallelujah. Melona tolu. O isi mea ia tahua lava ilo wala ala ilunga practice His presence. Ia mamea malava le lisi len fa malawatu the pillars where you grow higher in the Lord. Like last Sunday. Lisi mea leo lo loto. I say ona e afia ile taunu unga lo langa. Fata oto fa fo ipu lufu tolu ia sili ona leo o lo loto. Ile leo wina o mea uma awa e tupu mai ai le amio. Amen. Number 3, guard your heart. Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Another version says, for your heart determines the course of your life. Amen. Amen. Olo loto, olo mafau. O mafau. E whaasanga tau mai lava i Satani. The mind is a battlefield. O mai loa asa ke whaiau mea onga pe whailaunga luenga. Ai boom. Saule mafau. O I e tau mai ili Satani le fili. E au mai mafau whaasise ai oi. E o mai mafau whaleanga ai oi. E o mai mafau e talapelo ia te oi. E o mai mafau ia e fefe ai. Ia e langonga ko I lalo ai. Ia e whapea nei, wale isi wha moe. Ia e whapea nei, o whea lo watua. Ia e masalo salo ai. Amen. Ma e le whaatua ai. Amen. Amen. Whai mai, mafau I mea lelei.
Mawhawhau I mea ua moni. Mawhawhau I le upo le atua. O mea e vi I ai. Aua te whataingaina se upu leanga, upu whaamawalunga, o ni upu to ilalo, o ni upu masoa, o ni langona, po o ni leo e whapena, o na watu ia te oe ni me whai, e ese mai le finangalo le atua. Wha mai le luka e ono wha ipo e whalima, tā hua i o leo leo lo loto. Lengo le loto, e puna mai ai mea I leo langa le nei. Leo leo lalo loko, wha mai sili aku le leo I lo bank account. Sili aku leo inga lo leo inga lo te olua. Sili aku leo inga lo leo inga, si lama mea. Leo lo loto. Leanga ele sila le atua I tangata le fafo. Ai sila le atua I le a? I le loto o le tangata. Amene. Ai se a, leanga whamai, ua au mai me le lei. E le tangata le lei. I mea le lei. O lo o teo I lona loto. Whapena fo le tangata. E mawhawhau I me leanga. E au mai ia me leanga. E o mai le tangata leanga me leanga. I me leanga. Lewa nofo maa. Ma teo I lona loto. Amen. Amen. Your heart is your soul, where your mind, intellect, and emotions are. Our mind is a battlefield the enemy fights. By putting wrong and evil thoughts in our minds, thoughts and voices in the heart that brings fear, unbelief, and doubts, despair, hopelessness, or negativity. We take authority over these thoughts. We don't allow it. Luke 6 verse 45 says, a good man brings out good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Amen. Eia te oe le pule, you have authority over yourself, over your family, over your children. You have the authority. Now, e leila se authority pa se pule a ula ingo lota. Le hai. E lei se pule a ia ane. Pule a ane ia ane. Ai, o le pule le watu ina mai le to I tato. O le pule, ia te oe lava I lo mawhawhau, I lo wolanga, I lo ainga, I lo neighborhood, I lo ekalesia, I mea lo enga lue ai, e te ea I whainga satani. Amen. Amen. So whaongal kako pule le ngā. Sau le fefe, ma whapenano, mai le ongona le anga I whaasangatau me ia te oe, e iai lava fo I manatu ia. O le manatu lea po o le anganga mapo lotu. Is a religious spirit. E mawhai o nā awhia ai tangata kerisiano. Mwhai nā awhia I tātou. O le anganga lea, po le manatu lea, e mawhai kako ngā lulue ai, kako te au nai I le atua, e tō anga I le lotu, e whai tatu taulanga, peita I ane wa le aise ola, wa e matutu, wa o matutu, wa le aise vaiola, e tafe mai tutonu ia te oe. This is works that we do for God, but we're not really connected to the source of life. O le manatu o le tangata mapo lotu, o le lotu, o se nofuanga fo ile le whailoa I ai, ma le ausom fia ai peitai, o le ai se fesota inga, va la lata, ma le loloto, ma le fatu o le atua. Amen. Amen. Take authority over fear, unbelief, worry, and everything negative. Take authority over a religious attitude or religious spirit. That is an attitude. Where you work, we serve God, come to church, give our tithes, but there is no deep connection to Jesus, who is the source of life. We just view church as a ritual, a routine, a tradition, but no true relationship with Jesus. Amen. Father, I pray for a hunger and a thirst for more of you. Father, we repent for doing works in our own strength. Father, we pray
that the life of Jesus will be so vital in our lives, that everything we do will flow from our hearts. Father, we pray, God, and we come against everything we do that is just a religious activity without our hearts being there. You want relationship and not just work. You desire us to connect to Jesus, the source of all life. Amen. And we thank you, Lord. Hallelujah. So we come against every religious spirit that may try to rear its head over us, over our lives, over our church, in the name of Jesus. Ole ola ole atua, ia tafe to tonu ole ekalesia. Harabatekea. Ole ulua ia lofa lea. First love. Flow my first works. That there is a fire in our hearts, that there is a hunger for more of God, that there is a desire for the life-giving power of Jesus and His Spirit in our lives. And we thank you, Lord. We desire that. And everyone says, Amen. 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 Olau amen na olo e whai atu le tua I oe, ia whaia lava, ia tau nuu lava I loo langa. Amen. Oh, ha, rabaste kea ya. Hallelujah. Romakaya. Tawi. When you know God intimately and you know His word, fears will turn to faith, worries will be transformed to worship, pressure will be turned to praise, and panic will be cancelled by prayer. Amen. Amen. Selma na yo tala na atatu wola ile ali ole fefe ole aliua ile fatuatua ole popole ole asui el popole pe ayelo taimi e ku ako ayelo worship ile ali fa pena le pressure eli liu le pressure pe ai vivi ile ali fa mai put on the garment of praise fa mai faile ofu fa vi inga e ave esea ile loto fa vai yeah e alu ese le panic po le fefe ai fa pena ona etatalo ile tua amen. You have the authority to shift atmosphere in your home and in your life. Amen. Olo ia te oile pule e fesui ai ai me ia e sui ai le afoi nei le atmosphere por si o manga lea I lo langa I lo ainga I launga luenga you have that authority. Amen. Yeah. Amen. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Sister Tawi? Yeah. The enemy Okay, knows. so the enemy knows if he can control your mind, he can control your life. Why? Because your thoughts becomes your words become your actions, and your actions become your lifestyle or your character, and your lifestyle becomes your destiny. That's in 2 Corinthians 10, verse 3 to 5. Amen. Olo tau mawhai al ti apolo e after mai pe su e mai so na vanoa I lo mafau. Mena lefa mai lo loto. Mena lefa mai sili na leo lo loto. Ai se leanga foi o lo loto e ai o mafaufaunga. O mafaufaunga ye o mai ate oe. E avea mau upu. E saule mafaufaunga lea no foi lo loto o mele tumu tono lo loto e tautala mai ai tato ngutu. A whaatanga lai tato le pepelo le fili e no foi tato loto po se meleanga e no foi lo loto. E whapena ona e tautala mai ai pala ai kaukala. Lei se whakua kaukala. Fefel kaukala. Mele ngai leo ai o kako loto. Auanga I whakanga inga mea ia, e sau I o tatou loto. Leanga o lau tautala le nā, o le a whiai, mea e te whaatinoina. It will affect your actions, your lifestyle, what you do. Because o ngai ai mea ia o leo ia le ke whaalongolongo ai. O le mea le nā, e a whiai lau whaatinonga, lau lifestyle.
Lo langa la wa mio ma e a fia ai ia le taunu unga o tata o langa. Ma kako le o hai i le taunu unga o le mele mana o le tua ia e au sia. Amen. Amen. Okay, whawhetai le tua wa ia fo ina mai i tatou le manu malo i mea uma. E ala i le whaatua tua i a keriso Yesu. Amen. Thanks be to God. We have the victory in Christ Jesus to overcome all things through faith in him. That is in 1 John chapter 5, verse 4 and 5. Okay, vaenga muli muli, last part. Kingdom rewards. O mea tatu te maua, o le taui mai, a le tua, le ona le malo, le taui mai a tatou. Ia, o tatou o whanau a le tua. Le wha mai e le roma e balus fulonos fulfitu. Wha mai a whapeo o tatou whanau a le tua. O lona winga o oe maa o suli o le tua. O lona winga o oe maa o suli whaatasi makeriso. Amen. Amen. Romans 8:16 to 17 says that because we have reconciled to God through the blood of Jesus Christ, we are God's children, heirs of God and joint heirs with Christ. We will share in Christ's glory and receive the riches of his inheritance. Amen. Le me tele whapea atu ai. E iai lo taui. Le whaatali mai lunga. E taui a ue le tua. O a o le sitiseni o le malo le tua. Whawhetai Yesu. Yeah, that's your inheritance. Yeah, heir of God and a joint heir with Christ. Amen. Okay, mo muko nito e tolu fa ipo valu sulima pe e faita wai tele tangata o le fa ya ongal tu spai e fa pe mai o le versia o lo tala noa mai ai ile no foa fa masino o keriso. Whaapea mai fo'i ia isi a o onga tangata su'el tuspa ia. E ese lava le no foa whamasino sina le tua le ta o mai whaiunga towards the end o le whaalinga. Ai o le no foa whamasino le o keriso. E whamasino ai e tauia, e mai taui. I tangata whatuatua. Le whaapea mai ai o tato ngaluenga. Tato wa mio, whamasinoina ai, whamasinoina i le afi. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 3, verse 8 to 15 talks about the judgment seat of Christ, where believers will receive rewards for their work. Their works are tested by fire. If they remain, they will receive a reward. Amen. Amen. An sa'i mai lela uma. Okay, Johannes fulfa foi pelua. Le fa mai e Yesu. Aua le atua tu vale o tau loto. Ia o tau fatua tuel tama. Fatua tua mai fo ia te au. O te alu. O te sahuni se mea. E no nofo ai o tau. Fa mai ma o tau lo tama. O te alu sahuni se mea. O no o tau sau lea. Fa pena o na avatu o tau. Amen. 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Jesus talks about he's going to prepare a place or mansions for his disciples and believers. The Bible describes this place in heaven as made of pearls and glittering precious stones. The streets paved with gold. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. For my matango fie mea. O fai ele tua mo tatou ai fai tau le faalinga lua se fulu lus ful tasi lus ful lua o ile tala noa mai ai I maata ua fa mai o gates e tasi lava le penina pearl e fa pena ona fa wai le gates ma le gates fulu lua ile malo ile maota lo fa uni mo tatou the city of God, the new Jerusalem fa mai o aulo e fai le ai le nei aulo fa mai o maata ua fepulafi e fa pena ona teu wai me no foi fa na wale tua fa mai o streets o awala e fai le euro e fai na tele tonu me na
Yeah, sometimes we think, oh, it seems hard to believe. O le ila tani fo aulo le la iti te tasi, o le e whai mai o lunga le langi e aulo a wala. Amen. Kei loa. Wha mai tala paulo ia kronito, e le I wha alongo talinga, e le I loa e mata, mea o saunia e le tua, mo e alolofa ia te ia. Paul said, eye has not seen, ear have not heard, what God has prepared for those who love him. Amen. Amen. Whaina e whapea mai, pele ei so whale lano nei? Aulo I ai le maota mo au le langi. Amen. 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 This is not a fairy tale. Amen. This is a word of God. Amen. This is truth. Hallelujah. This is God speaking. Amen. And it's true. Mai sau pati vi ei le li'i. Amen. We should be excited about these things. Amen. Yeah, na sina te tongi lava au mai tatou pule mo tatou whalwhenga luenga whamalia I tatou. Ai, le taui o loo saunia le tua mo wea lo lofa ia te ia. Amen. Okay. Amen. Ia, o loo iai fo I pale, e tufa ina mo e wha maoni. Ia, o le la whai tau e sister taui. Amen. Ia pale ia lima. Crown's reward will be given. The victor's crown, that's in 1 Corinthians 9:25 to 27, awarded to those who discipline their minds through the study of God's word and prayer. The crown of rejoicing, 1 Thessalonians 2 verse 19, awarded to those who have led others to Christ. The crown of righteousness, 2 Timothy 4 verse 8, awarded to those who have a longing for the Lord Jesus and who look for Jesus' return. The crown of life, James 1 verse 12, and in Revelation 2 verse 10, awarded to those who have endured and triumphed over trial and temptation and persecution, even to the point of martyrdom. The crown of glory, 1 Peter chapter 5 verse 4, awarded to the faithful shepherds of the people of God and to Christian leaders. Amen. O pale lima. O le pale mo e manu malo. Mo mo kornito e iwa fa ipuelua lima. E mo ila tō o e wha maoni. O la tō loto I le sue ina. O le upuale tua wha apea ma le tatalo. O le pale e fia oli ai. Mua Tesalonia lua fa ipasfulu iwa e mo ilato wa ina nisi ia keriso Yesu po le soul winning o le pale o le ami o tonu lua Timoteo fa foi upoevalu e mo ilato o e fia manau I le toia fio mai o keriso Yesu o le pale o le ola ia kopo mua fa ipasfulu lua ma le whaalinga e lua whai upesfulu e mo I latou e ono sai I whao songa o mea ti ngā o le tofonga ma puapua ngā toe a ho I le oti. Ia ma le pale pupula o le ele mamai lava. Mua Petere lima whamai e mo I latou na leo ma le whaamaoni tangata o le tua whaapea mataitai kerisiano whaamaoni. Amen. 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 E ele tala te malo no ia Jesse Duplantis sa fai. Vain fe malo whalongolongo I le YouTube. Close Encounters of the God Kind. Whamaila ele muli maua Jesse Duplantis sa ave ia o leva tuatau sanga. Sa ave lona nganga, sa ave o ia e whamatamata I le langi. Whamai alu atu. O mea e manao e nau e lana loto. O mea lena nau e fia manao e lava. E manao I sona fale maa nei a lava te le. E manao lava I le lei lava le vau. Manicured lawns.
Whamai, o ia e fia i mo fountains. Po o mea fo i nei. O le vai, fo i le pe o le, la fo i whasa mo le fountain. Le vai, le pe puna, i. Whamai e tu inga furniture, po tu inga no foa malau, i fia iai, Whamai la ia ina wa watu ia. Whamai lo le angelu. Ia, le fa pe mai le tala, le li. Ave o fa mata i lo fale. Mai o lo tunga. O ia, mea uma ia mana o iai. O lea iai te tonu lana fale. Tu ai ngā furniture ia. O le fountain la iai, le a eto, i le a eto auro i fafo. A le ngutu le a eto, la e sau wai le vai. Le vai lea, le punda, foi le tono i au tafo lana fale. Whamai mea lava i mana o iai, le to tono le fale leo ia. Yeah, Jesse Duplantis was testifying about the time when the Lord allowed him to come and visit heaven. And he saw that, and the angel said, I have instructions to take you to see your mansion. And when they went, he saw this big place, beautiful place. He always liked manicured lawns, and he saw that. He always likes fountain, and he saw a fountain before his mansion. And in the fountain, there was a golden eagle. And out of the eagle's mouth came the water where the fountain springs forth. And in the house, he loves antique furniture. And he had those Princess Anne furniture, and that's the name he called it, something like that. And so, for my le fionga le tua, ele I loe mata, ele I whaalongo talinga, I mea o lo whaia le tua moe alo lo whaia te ia. For my whaia tu lole li ia angelu, to whaafoi ia Jesse I la lo, ele umanga luenga. Ia, to whaapea mea tala le li, a watu ia whaamatamata atu I mo meo, o maunga lau ava, langa esel fia o Jesse mo meo maunga. For my o ia wa tei, because ele loa sesi, he loves looking at the mountains. And the angel said, and the Lord said to the angel, take Jesse on the way down, take him and make him sightsee through the green mountains, because he loves mountains. Ole te ila Jesse for my o mea umalava ele I tau tala ilo na ngotu, ala ilo na loto, ala silafia umai ke riso, ole a fo I whaia lava ele li'i, mea ia mo tato. Can you believe it? Amen. Amen. This is God's word. You are a child of God, daughter and son of the Most High God. Maybe our minds cannot grasp it. Atonu ele I nofo lelei lau whaalongo, but te moni lava. Lisi mea le tasi ele I close. Yeah. Esel tawa lau whaalongo. So important how you hear the word of God. Whamai le tala ale li'i I a ngelu e to fitu I o e kalesia to fitu le mawale whaalinga e lua tolu whamai o le ua yeita linga I nā whaalongo ia o ia I mea ua wheta laima I le nganga. E mawhai o nā alu lea fiafi o tau tala atu. E te langona mai lava lo leo I leo e loi mawhitaui. Ai te leo whaalongo le whiau momoli le e watu. Yeah. A le whai mai, tā hua I le whaalongo. It's important that you hear the word of God. Don't just listen. Don't just hear my voice, but you can't hear it on the inside. Because we can miss the things that the Lord wants you to grasp a hold in your heart. Listen, whaalongo le poto. O tangata poto, e whaalongo, e mawhau, e alu suel tu spa ia pe mo ia matala e whai atu. O na alu lola ia, whai. Amen. That's a wise person who hears God. Whaile upulea, whaalongo ngata. O longa winga, lai whinga kāl whaalongo. E leo mawhainga whaalongo mai mea ia, e leo mawhaina lena le langona mai lava le leo. Ai leo, deep inside, you're not hearing anything.
it's important that you hear. If you cannot hear, you will not adjust your life to what the Word of God says. And you will not benefit all the blessings that God has for you. Amen. Amen. Hello. Challenge lea ia te outou. Tatou malava. E yaini me o poloka ai lawanga I ilunga. Think about it. Are there things that are blocking or hindering your going higher, your going deeper for God? Aini mea. Only you and God knows. But we want you to think about it and evaluate. Masalo, hala ona era ya nga ilunga, ona tumulo loto le masalo salo, e te le o tali tonu lava, e mongi le upulea, e whamasino ina oi le upulea. O lea na ale tatala lava o tatu talinga, fo ele wha, here. You're listening, but you're not hearing. E mawhai ona malosi tele felesi. Le ola tangata tuai. Wa tauna oti e wawa uma ona whaasata roina tatu tangata tuai. Whaatasi makeriso le sa taulo. A tonu o le tele lava me whalave lave lo o langa wele anga ia ilunga. It can be so many distractions. Too much Facebook. Too much Instagram. Too much on the TikTok. And no FaceTime with Jesus. Amen. What is keeping you from going higher? Po lo leta li tonu, po lo masa lo salo, po le lavo le taimi e te whaitau le tuspaia, a wā le tuspaia tupu e lo fatuatua. Amen. That's the only way we grow in faith. Reading the Word, getting the Word inside, meditating on the Word, speaking to God about the Word, doing what the Word says. What is blocking you from moving high up in the things of God? That's a challenging question. And I want you to think about it. I'm thinking about it too, because I know I'm not in the position where I am supposed to be. Amen. And I don't want to go and face God this time. Otherwise, God will say, Eloi, you only achieved 40%. So I don't want to die early. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ave sau pati vi iaile tua le fiafi le nei. Hallelujah. Le tua lofa. Le tua le lei. Le tua matautia. Amen. He wants to show himself strong Amen. in your life. But Hallelujah. he needs you to come and to seek him and to know him. Amen. 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 So much. And when you step out, he's going to step in and draw you close and show you things you've never seen before. Amen? Yeah. Go home. Kako assignment nga, kako homework nga. You go, mafofau. O mele polokai lo wanga ilunga. What is it that's blocking me from going higher? And then when you know that, you ask the Holy Spirit to show you. Then you repent. If I'm a lalo ma e salamo ma yai. Ia ona amata lola ia ona e fai. Manatua e le ma fai ona e fai se me tasi. E au noa ma lo pipi atu ia keriso Yesu. Amen. Say, stay connected. I will stay connected. To my God and to my King. To my God and to my King. Hallelujah. Ave sau pate vi ia ia li'i. Ia fiafu. Ia tu natu. I tatu tamata I tai. I ia lea li'i. Robasi kiri amate te keia ia. Pray much in the Holy Ghost. Le tautala ngana ese ese. Ele tautala o ye tangata. Alo tautala ile tua me lilo. He who speaks in tongues does not talk to man, speak to man, but he's speaking to God.
divine mysteries, secrets. You're praying ahead when you pray in tongues. You're praying out mysteries when you pray in tongues. Things you never knew before. Things that needs to be directed. Atmospheres that need to be shifted. Atmospheres that needs to be aligned to God and His Word and His will. Hallelujah. Yep, to ya, Pastor Leoli. Pastor Miskopa. Give a big mighty hands of praise to our Father. Hallelujah. We are all here, the word of God. He has spoken into your heart through our spiritual mother tonight. There is a will of God in our life. God wants us to believe we can go higher. Hallelujah. He is calling us. He is calling us. Wavala wina tato wele tua ilona finangalo. Le watala no atu le tua ya te o ya leila na upu. Peona failo atu fo yelo tato tinai de ne ya fiafi. Le mafua angai le mafaya yona tato wa ngai ilunga. Hallelujah. Eya te oile tali. We all get our own answer to the will of God. Believe you can go higher in the calling of God in your life. God is calling us. Guard your heart. Guard our heart. Pui leo leo tato loto. Meye tupu mailo tato wa mio. Ile mafaye yona tato wa nga ilunga. Ile vala awa le tua. Vala ua tu malifalo halo tato tu la imai. Ona wa yate oile upo le tua. Haola utali atu ya te yeide nei po. Feta lai oia. Ilo loto mo tato loto. He has spoken into our heart tonight. So what shall we do? Ale mea tato te whai e tusa marifina ngalo le atu. Just do it, the word. Just do it. Awane ia vea I tato nao ni e whalongo longo le upo le atua I pe ona whetala I mai le neipo. Vea I tato oe ana whalongo mawhai. Be a doer of the word of God. Be a doer of the word of God. Ia whaia le fina ngalo le atua. Ia tato whaia le fina ngalo le atua. E pe ona fola e pe ona whetala I mai le neipo. Au susua te au le nei pese. Si la fia e le atua lo loto. Si la fia ia o tato loto. E tusa malana upu le nei po. Tapena iai sautali e tusa malona vala au mai. Hallelujah. Lord, you know my Talatu iai lo loto ia te ia. God speaks into our heart. And He reveals His will into our heart tonight. You'll find Lord my man out on fire. You are Na ma fire on tato wa nga ilunga. E fire lo na finangalo. Ai tato fire. Ona tawile o ia. It's gonna reward us. Not a tawia I tato.
tusa malawa o nanga. E tusa malawa ngaluenga. Tusa malau tali atu ya te ia. Tawile tua whailoa ia te ia. Whamaoni o ia. Ka pai o le masau samo le le taritonu le le whatua tua. O mawhau whaua le le lei. Whailoa ia te ia. O lona le whilangalo ia tatua ngai runga mo ia. Ka tatou whai alo na whilangalo. E ia wheta la iane le ia kafi. Hallelujah. Sila fia ia o tatou lotu. Sila fia ia na opa. O lau tai ia tatou salama le wheta lai mai. Hallelujah. Natu mai a te oe. E ia aua nei whale au ngā ina lo tau ti ngā i le ngā lue. E wa ia whailoa mai me au na tātou whai. Whai e o na tātou a ngā i ni mai lana wala au. E lo whale o lo watua i a te oe. O ia le ngā tia i se mea o ilona whina. O ia whailoa mai a te oe o lona atali. O e o lona awhawhine. O lana whana. Ere te le tala no atu o ia te iri ne ia whiawhi. Na o ea te sila whia. Le whina ngā lolo tau. Whailoa iai, tala noa o ia te ia. Le atu e ustasi atu le pese le au le awa nole le iti. Tala noa atu ai lama o ia atu. Whaonga lalo hoi lo tangati. Whaonga le tusa hoi la wanganga ia te ia. Tato whaamara lalo ai lumo le atua. Whalona le whina ngalo ia tato wa ngai pei.
susule mua tu le pese le au. Tala noa o ia te ia le ia fia. Ia fo i o le atua whaafonga. Ia fo i o le atua tali mana. Te peo na toi wha manatu mai e. E lana au nei le nei po. Me au na tātou whai. Na ia ma whai o na tātou wanga e ilo. Tali tonu. Whātu tu. Tātou te anga e ilunga. Leo ina o tātou lotu. Whalea o ngā ina le nganga o le whewhe o le popole ma le masarsa. Tau anga e tatalo i le tu. Mā futa ia te ia i taimi. Mā wanoa e maua e whapenona whalata tua ia te. Have an intimacy relationship with him in prayer. Fai tau le upo le atua. Tātou tō angai fai tau le upo le atua ma mawhau i lana upo. Whaatua tua. Tātou te anga ilo. Hallelujah. E ona fai atu le tātou tatalo. Le tātou tatalo fai whaatasi le. Sauni le ave le viinga i whaafoia te ia le nei a fiafi. Le atua lo tama. Wa o whaalongo i lo feta lai mai. Wa o langona i lo walofa i antia. Wa e whai loa lo fina ngalo. Ia o talitonu. O te a ngai i lunga. I lo fina ngalo. Whawhetai wa e whai loa i le nei pō. O mafuanga o te lea ngai i lunga. Ma mafuanga ma mea o te whaia. E tatau ona o wa ngai i lunga. Ta ma whawhetai i lau upu. O talia ina ma le loto whama walana. Lo feta lai mai le nei pō. Whama walano lo loto i runga o lau. Whai o te le taimi sa o whatamala. Te le taimi sa o le whatuatua i ate oi. Te le taimi sa whai lava mea o te loto iai. Ae tuu lo fina ngalo. Le a fiafile nei.
Fa mole mole tama. Fa mangalo maya. Lava lo toto kerisa. O te mangalo ai. Fa fetai tamai lo walofa. Fa fetai lo wanga lele. Fa fetai lo manatu mai antia. O tali tonu mo oiloa. Le fa ma onyo lo walofa yanta. Foi lava le vi inga yante oi. Fa manu ma le faneta. Tu fa tashi le o au fa tele se pati mo le tu. Hallelujah. Toi pati pati o au ya te ia le ya. Tama wa mato. Mala au ya joy wa mato fa longo i la u. Mato talia malenganga fa ma wa lalo lo feta la ima. La mato sa uni e fa ya tu sa ma lo fina ngalu. Ia fa penona be i mato on ye nga i luma i le fa tu tu. Ma le tali tonu ya joy. Na ia awani a be mato na ye fa longo longo. Ia be i mato e fa longo ana mafai la upu. Ina ia maua lunga i so vi inga le atua. Tu fa tase wa au. Fa tele se pati mo le atua. Auni le te siba mo ia le ia fiafi. Fa maua lunga i so vi inga le atua. I bless you. Jesus is mine. Hallelujah. Amelo le vi inga ya te le ia fiafi. Au e te alu fa no ia alu fia. E alu o tangata o tawia le atua. Tangata o fa manu heina, o tangata o manu malo, o tangata le angai lunga, ile bala au le atua. Hallelujah. Jesus today is mine. I told Satan to get behind. Jesus today is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I told Satan to get behind. Jesus today is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I told Satan to get behind. Jesus today is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I told Satan to get behind. Jesus today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I told Satan to get behind. Victory today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I told Satan to get behind. Victory today is mine. Heaven is mine. Heaven is mine. Heaven today is mine. I told Satan to get behind. Heaven today is mine. Heaven is mine. Heaven is mine. Heaven today is mine. I told Satan to get behind. Heaven today is mine. Heaven is mine. Heaven is mine. Heaven today is mine. I told Satan to get behind. Heaven today Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I told Satan to get behind. Jesus today is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. I told Satan to get behind. Jesus today is mine. Hallelujah. Yes, Jesus. We are the victorious. We are the victorious people. We are the victorious people. We declare by faith. We declare by faith. In the name of Jesus. We are the victorious people. Hallelujah. Wa matao tangata malumalo. Matao te bibi, wa matao pepese. Alalanga ilo viinga. Ia oelo matao atua. Hallelujah. Sauniga avele viinga ya te yone fiafi. Hallelujah. We give all the glory.
Yes, Father. Se pati tele mi ai le tue le atia. Patele ai se taulanga pati moi. Mi o mato atua. Pa manuina pelo suafa e fa baba. O wa o le tue tau na matua mi ia. Evi ia lava oilo mato tama. Fa fitai lo feta la mai le nei po. Fa fitai lo wa mai. Fa fitai lo feta la mai. E ala ia wafionga, o mato langona ina. Talia ina malanganga wha maulalo ma le loto whaftai. E lau upu i le nei pō. Fo i le vi inga i ate oe lo mato watu. Wha manuina pia lo suafa e wha babau la mato tata. Wha manuia i so mato tinana a wala mai e lau upu. Wha tele pia lau whaunga i lunga i ate i a wale au tauina. O lau e kale sia, mai so i mato poto le malamalamo le whalinga. Whailoha pēr i ate. A wale au nanga ma le wala awa na wafio le soifua ma le ola. Whatele lau whaunga i lunga i ate. Lau whaamalo longa e maiso le malosi le soifua whafolo. Ne i whapea nona au na pēr ma le loto te. Ia maua lunga sovi inga le atua. Whamanuia le whalitua i a whatau ina fisosoani malango langa. Le whaliluina o lau upu le tu. Foi le viinga i ate oe al talo. Whatele lau whaunga le whalinga le poto i lunga i ate. Au nanga ma le wala awa lau fio so. Le soifua ma le ola au auna te tono lau ngā luenga ma lau e kālesi. Whaamanuia oe lo mātou atua. Whaamanuia i lau e kālesi. Ta maam tina mātutua e o lava i alo mawhana. Whai whiau lango ma whaletua. Toe ina ma whaletua. Toe ti a kono e lim tamai tai o whaletua mo lātou ali e whapeo lātou ai.
Ia I lo wanga le leia ia whaamunianga whaatele pea le whaunga I runga ia I lantou. Wa le whenga I ma le wala au lau fio. Au unanga I so se tau, tiu tem so se. Ngā luenga o e wala au ina le so I fua ma le ora I tono lau e kale sia. O a inga e maiso ngā luenga ma ongo whapena na ngā luenga. Ia manuia I mea uma e peona e whina ngalo e manuia ai lau whana. E maua lunga pia so I inga tama. Whamuia so mātou tama. Ia le uri whaatele pia lau whaunga I lunga I ante ia. Tai inga lau ngā luenga ma lau e kale sia e maise. O le au unanga I le wala au te tono lau e kale sia wao. Whailoa le poto le whalinga le mana malama. Ia au nai pia ma le loto tele ma le loto fia. Maua lunga I so I inga le. Tua whamanuia mai lau fio nene ia fiafi. Lia e la tau uma o mafuta mai lunga o penga te whailangi o iai lau whamanuia. Whamanuia au ngā lulue nene ia fiafi. Lau whai pese le langino o vi inga. Ta inga mea whailo technician team ma le po team. Whaamanuia oe lo mātou atua. Whamanuia lau whai ngaluenga ngā lulue nene ia fiafi. Pati o mātou lima whatele so vi inga lo mātou atua. Wa o mātou iloa e te wha ngā lulue ina whatasi o mea uma. Nei a maualunga I so vi inga e manuia lau whanau ma lau e kalesi. Whamanuia toi fo iato lau whanau I maota malawa le nei a fiafi. Leo ma pui sauina pe le mana o lau toto ke riso. Sao ngale mui mātou iau a ao le nei a fiafi. Malutia le soifua ma le mātou wola I le mamalu ma le paolo oe lo mātou atua. Ia fo I lava le vi inga I ate oe. Toi pati o mātou lima I whatele e so vi inga le atua. Lo lava suafa Yesu ke riso alalanga ile aingo le atua. Amen. Hallelujah. Ia tu fantastico e si maualunga lo au tamatau. Tasi lua tolu. Hallelujah. Amen. 1, 2, 3. God be the glory. Forever and ever. Amen. Whamanuia le atua no toi anga I atu ni ia fiafi. God bless.